Yeah, my Obibia cover the time with the Queen itself, Queen AJ Hips, one is a Queen dear. I just a man, and I see Yats now when you're not the say, and it's a will be one seven, yeah, the Bremo, our time with the Queen itself, Queen AJ Hips, and then Nipper and then Baba Chichon. Minnie, Miagas, and Mr. Denim, so I have brand you, so I have crow, so I know Miagas had given him, Borumu, a brother so 7 and Baba Chichon, Wagas Abuguna. Or ya kokra wa beka or ya branches so wa beka ma ho meeting any Queen AJ Hips yatna say all time with the Queen herself. So one of some me di jumedi every Clayton soap natural beauty soap on the bomb tree dom den and ma me dey say jumedi every live on Kumawu TV this and every Sunday 5:30 p.m. sharp yen try ho sima bra ye try ho pape we be hu nipa kra ne yen ne ba me chuchu Dinde, Dickens Henrietta Sewa Boatin. Na me ye CEO of Creton Soap. Creton semra ye semra wanwaso bia aba eboa honamani sansa pimples yare bia we de wakon a enko na eye skin rashes eni ede a we ya ne hwe enye no so me kanfo Creton Soap ichro se wunya bia ebetimi ayi sa bad ayini nyina free ho no Creton products no ye wo after wash fabric conditioner we say we senior mawie no na person niema no mu ye hwama we de be sanfro niema no enti ye wo sa fabric conditioner na dodo na afre no after wash no Creton product no ye ne aye sa adwuma no Creton Soap wanwaso samre ya ye de abai sa wo peye hira kwan a wo benya bi wo so ami post office wo free shop na wo koso ami post office na ankasa Hetibos Enterprise sa wo hwehwe yenya wo fra ahomatrofo 0548 039889 wo benya bi afenso BT Royal Dr. Mensa so dru BT Royal na wo hwehwe samra yi bia ehonso wo bisa BT Royal Dr. Mensa wo benya samra yi bebre ato afenso 31st market Central Market wo dru 31st market information ba ko pene wo wo dru sa information honso a wo benya Creton samra bi ato. Yes, also will be about the time with the Queen herself, Queen AJ Hips. So, Yatna said, then Yatna, one because only penny. Lene Baba Chichunko, the original Bishop Lumba, and then Lene Baba Chichunko over. Come over floating. Bibiabo. It's a casa no crass and go crack us. What find now business? So, I will cry now. I am blighted. Okay, the kind of I'm sending him to William Brandt. Achedi ukramene yakokra nti adwene mu abie nti ebie sa ne de na chese empanyimfo adwen ko ane kuta boom mic enye easy Bishop wo free royalty be di nti na free royalty nshaba nje bibia matayili zabla ba ya bonde eboko ya ni ubo bra na hu be ya wodo ni be ya utina sisi na hu se sa de bi be kan ho a betuma mo ayo okay na on sentimi nka saade na so hu na mo fofora obetua enko ye bone kwa so okay on say o man pressure na mani pa ye bone you see so ni empeza sa bone ni be yi ti saade a ya man pressure na mani pa ye bone okay pressure na free o man mo ba be kan ya odo hu ni a obete you be e na omo ni akoma ni ye omo ye ni omo ye okay I am so there you baby now no be free band ni ko ase ma sa de ni biti zini e be ne se wutu ana mo bi na hu se be otu adu e mo awa what sign what de wo because na me nya ba ho no bi bu ate ho mu bi ate nka okay ntu mu sa de ame ye na fe de bi adu na e mo ame a obi nsha but no wa ye no fe se be ya ko na da ki hye ni pa na bitu ma sira kire okay it's free now free one free off fe What the whole cafe? I am a serious who for fair. It should be NC.
then ya we because bibi anko kan papa enjegrede because now wo ho no mo ye mo show e efe atese ya na mo ye show na efe amanfo tiu na amanfo bobi shop lumba na ne wo fa lumba wo fa eti no then ya bibi cause e den potipa na mo free anza so bi na mi yase na na wo ye bia ko ye se de opema no a menyi ni so be ja sa de prato debi isi atu obi adwuma na wo se tade kama sika e koso na se afeli ase adwuma bi aba eti ni da akoye na afeli ase the moment obi nkan jo se madwuma we maja ato na se na wo expect no hu nti eno so ye bibi wo expect bibi na won san kan ye fro no so bibi bibi tuma ye niam bibiri yo za se wa fa damfo okora no utime dwunu wo se madam fi amafa ndi afeli ma nya no nti no ye nyina e kire do se namfo batam bia wo hia dia beto bia ma no hia bia on to ma wo dia se na se afi wo sa de ma no kwa se lo sa wo bibi tia wa on so wo be ya se mrepem no bi obe sa kira wo ana adwen sa kira ne mape wo te wo na be yire wa ho ezazem ne me wo fa na twetwe nkom wo fa me de pem no fa sa de nwan ya de afa ba bi nte na hwe ya menya asem wo hape wo fa unya asem na problem wo mi se ya se fa ko a onhwehwe dan sie no to bo banko ko wetu makobo na konfubone so atan yale fo mo ama konfuba ba ni nyini ti yana me pesa me kasa be se uye interview wonya free wonti no e do bi ese na so bi ese pesa anko pesa be se wo pem akutie ana oni obi wo issue oni obi ni but ashafo na na mo hye mo e wo royal no ebi mu bisa se asase no na ye bi wo falumba nko ana ba betina so mu ani musa asesa fina ko ye nipa tu ase nipa ni bi ba be keka we na course wo ana mo management mo tena na mo say okay wo say mo hear some changes I didn't share her phone so mo bisa sa question hana was our phone who say ABB so they are here because enye bibi a mi adwuma ma hu say na mo so ama adwuma no so ko tibitua woka ma sa atem sika foforo so misale ko mo woni bi no mehye mbi na is wo no ye pese ye do free ni ye you free ni ye do obi pese wa men kan ye but obi e no obeyesa so obi business anya sa me nyesa ya wo twai on say cameraman he good kakra be nya no watua no so ne de e tena sa say cameraman foforo meka no ye the same program ye program foforo na sa akomo no so sika je ne be ne wo ti because wa unu feel was a problem bi ABB na gote ba ira hom na ama so bia na me cameraman no o kire no kakra fe adwuma na e wo so ye no onye e bia na twa we was me ntwa e kire no wo twa bi na wo say me pay extra person de e kan ho say na be ya wo ye bi before to be ampa message na me shira na fe so abebu say mo say feel wo so na he program na me ma na ana me kasa so te na bi be kan ho se ni nyina ye yes dia ene na ye bibi ati azema ofana bibi ben so fa asia bibi na medical mo bi wa se wa hu no say wa obusa akwahye sa ahefo ne say adan of lumba onkwana na ye program afi hu ngofo abeka ho na make jo say no kura ye bibi se nye bibi a se nka me ya ade na dum pempenso bi a nka ne esika na aba because adan na wo ye no na koso adan na koso all right say ade bia wiase mu na de be ma question mark abeda bibi mo say ye ya ade bibi e koso tote bibi e fine all of a sudden na bibi abebom but adekode na ye ne de me hu say fault wo ho show na koso no obi di bibi aba be kan adan ye yi lumba free what obi abehye wa na say eno na triggers our questions na mo for we are working once nyamba sa abedwene Jimmy Yawaka, Messi Maginesa. Why? Because you want to go so a course. Sponsors at the bias or one and that's also. Be a Friday, being free to the town. In the end, I didn't need to Zana. What you have to do in the beginning, and only entrance will be in Cassan. Did I say, and ye be because or monobia catcher said, the engine of every Agromunia be becoming shed and can be the anti woman. The answer men are reading my brother, who's a Mohammed. No, and a Magi. But what's a wild thing? Jane said you heard an answer they quite in Jima. Many the station is a young bonny album. Say, any answer, I can't imagine I won't see you needing to be unpenny baby in Fango February. A bachelor. Okay. I could only say, oh, running penny for 2 said. Then the men who is our rooting and the name of a deep yeah, church, covered dim wedding. And some of our colors say, we can say, Sebi Mano de Sumna, so you're by Jimba. Obetiasi it's say so when you be were you no more year all of a sudden me find so you teacher ni
na wo kyerɛ de kama nkora na twa bibia ekoso tote na ade kro na wo kyerɛ na yakwafa yonko aba be kan ho se na wo kyerɛ sa de na abuma ade adwen na abadwe wo beka se wo ebia enche kro be yimedi nti ene me amefa me ho adwen na me yi me ho adi ntem kro mpo ansa na we you ana ofenyesa ene no bia won nti ase omo mo hwe no bia wa bi wode be fanti adi ja o mo ana o mo ana won ka sheda be ye le de kro po nya na adwen so obekasa no so ye esanse obi ka se anya hwe krampo no enye nyina no eboa ho nti se wa free ho a de wo ye no mani je ho pa enye so obegina ba bi na wayi omopuni aya na se bibi se esanse anya hwe krampo na wo ye adwuma wo boda but bibia ankoso ya eto ho chi ene ma wo akofo bia banti all obi ka se ni nyina na ye besi bia no na wo free wono se wani kire ba bi fofora no nje se de se ma free ye se yu ba bi akoba aduma ne doso free the TV si ne bebere na aba na onza de no de kwa adwuma wa hwe ne ye bebo a check ni na bi ya nko mo be de na ne to se wa check na me ba January de bi a start kuma wo TV ahaya ye TV ya so kuma wo TV no manager ya nhye na underground eti ahaya na wo ba. Oh, any official notice time with the queen herself on Kwanso na better say we me show so na piano. New one, latest news of a Lumba Bakuma TV. Also Mbasha said that 4th January. TV. Ano pepia. Send your money that some program time. The same time. Send your money some program I didn't mean you. Fine. Red dear, dear. I said to trim my soka. The same time. It's actually a trim my soka. Okay. Also, I'm a panel council at the Tiana would be a dinner. This will be the mood to the comments. And the no master baby, I met you know, any penny and then many palm account. I did be I know any year no yadom yet. One now feel you one at every other day. I didn't know. I just say I'm a part. Miss Anna may pay my dear. Maybe I could be ambassador upon any penny be the sea bonting. Maybe you could be a Ubi Piaqua bonting, there's all good content. You only because Sana Yana taught to us who Solena Bo Bubua, Sana Yano. I used to be got 20 no Solana post, maybe Amico Yekutuni. The Saturday Johnny Bay could have heard the war near Manabo 2 of walk on us, whom Moduna Sana done. I walk on us, said any dream naturals a bed than here. We had the aqua. Baby. Till I do program as and papa on 2 7 to 8 on Kumo TV. Yeah, starting the 4th January. Of an econ, of a dear. Me them in cash you. Wait, a time with the kind of self can AJ Hips. 1 hour so much slam did you day every Clayton so natural beauties of Clayton soap say with the enemies and beat it to our brabo a help pimple stretch marks could they say and like Yari beer at it to our brabo no or can for Clayton soap at the mark Clayton soap bebua a with the no any sa with anything beer from already any I come up pie nippetuntum etimi a jarisa some na you be nipako so etimi jari will be no more and how much your face 0548 039889 0548 039889 yencho ye husima embraye ba ye beto aso dinde Dickness Henrietta Sewa Boatin na me ye CEO of Creton Soap Creton semra ye semra wanwaso obi a aba eboa honamani sansa pimples yare bia we de wakon a enko na eye skin rashes eni ede a we ya ne hwe nye no so me kanfo Creton soap ichro se wunya bia ebetimi ayi sa bad ayi ni nyina free ho no Creton products no ye wo after wash fabric conditioner we say we senior mawie no na person niema no mu ye hwama we de be sanfro niema no enti ye wo sa fabric conditioner na dodo na afre no after wash no Creton product no ye ne aye sa adwuma no Creton soap wanwaso samre ya ye de abai sa wo peye hira kwan a wo benya bi wo so ame post office wo free shop na wo kwaso ame post office na ankasa Hetibos Enterprise
so wo hwehwe yenya wo fra ahomatrofo 0548 039889 ubenya bi afi nso BT Royal Dr. Mensa so dru BT Royal na wo hwehwe samra yi bia ehon nso wo bisa BT Royal Dr. Mensa ubenya samra yi bebre ato afi nso 31st Market Central Market udru 31st Market information ba ko pene wo udru sa information ho so a ubenya Creton semre bi ato. Yes, I was more baby about the time with the kindness of Queen AJ Hips. Me that's one me offer nimpon na me no twetwe enkomo me say na me pen na so de share the machine people offer. Yes, madam. Offer then I won some doors for Ghana. The doors. Yes, dom any son your son takrache. To son takrache. Na o mine no kre asa. Ndi se o si so na ase no na abefa. Okunske bebe nyina obeyiwani na still awa fe no a oye dan a obehia odi asem na asa ndi tekinya me na ya na edua no pa obeka safa yeso na na ma ya hode ma yetimi je eza nke na fom na fom because wo na nka sa ho sem boss ufa ha obeti Bishop Lumba ho sem na nu ya yeso ne na gada issues bebe and issues bebe nesis one na gada and then of course between one another. Problem be any we can some ba ko dure kura no dey aduma tinye ni banya na obi sa wo do ni bi Ghana so o brand san wa yi ama me no wa kuma on fa won ne ato no ne betu ni bi ya still o kosi gina ye ne awo ye ndi pe na sem o sa afa mo ade ba ko pe na me mpe wa grada so wo sem ne kwa na ye no a o mpe mo fa na sem na ne de enso o pe no kore ba o mpe so o ka kire no open okre bon pesa o ka kire no se wa ya ade na enye no wo ka to se enye de we very good onim so we ska chen onim so ye mampanyi onim so ho ofa che onim so ye sofo ana ye komfo be mo hunu sa ade aye enye no ye boye nsem ma no ho wonya ma enya na wo sa akoma ba mo nya sa mistake mi na ye se wo ka chen so be tena si din adwene ho se asema me wo fa kan de o make fat ntimi ntwem ho mfiri ya no can be right example ba ye sa so ho ye na wo ye bia nipa nje dam pe because na say mo hu say wo ka kire obi de ye wo de unya ye so obi am po asem so de bia accept wo so fort kakra na wo say wo ye nipa say ye dan amfo so batani that's all so what is an kwan kamini problem bi ati anya na akom no na ye problem ma me ne sa me hwe nya me wo de odi nipa bi awi ase wo so de bebu na ten di me no nim down am ne be sa kira da bia me ka so nipa hu ya unya de boye ni me ka ya na nkofo nti ase reason am de ka sa ne say nipa ne betima sa kira kwan do you to be any pan woman na de gina no say no nti one day heaven on count boy abon some prayer small time is on the way come won wi ya small time is on the way wo say ne ma dane wo dia say na fe wo kra hu so gina yi no so akwan akwan a che wa wo fi say yes wa wo so gina yi hwe no wi ya say it be dia shame team to a certain level say me problem bia me kan ya wa ye na enye na kire wo entina obi wa wo se betima ka say sofu ade wo anya ade wo yese e chena no say bi na mbona ba so me say an omo eskentia obi so kura ti because I na onim se nipa nya baba de na abona ba so enya atem won na hia me sa emprempre ade oye na ye eno ne de tena wi ase ndi ne enya na me ka tro se nye ne no ye ne ye a maka tro se ye ba na gofo bi expect free wo se ngofa waka se nipa wi wonye ade na ne de obona ba so ne me nya wo na me dwene enne no ne oye na ye na nye se ye de a ade ne de tete asem ne bebu na tan enye ne sa mani hunu se ne oye na ne ye no no kura nya mu ani je no atima ye ne mo oye ne enya no waka na ne ye de omo na baso enne mama me ye unique ye different e wo system no omo ntemase no di na obetima di matem ko maka wasa manka ne ye e tena boza wo se nipa na ye se bo ma baso wo ze nipa etake won ti ase da ene ampa because wo na kasa na obetimi yawa mitibiti na ma hwe programs ibi wo ze me hwa wo se ye bo wachi do the next day se nipa kro ya basa babo abaso afi no obeji no wo se akwa no face fat na se nye tan no tan wo bi odi kaka na so face o tan di later no osabe tie nsem bia waka afa no abere oya ade ye na no se ene ebere se no won tan na me na mante na se di ebe wo ama wa be ka so ya kire di me nyame ade ode ya hira me no me start program onipa bie no obedi matom pa me jewo
Oh, when is Obi enu abedi matomon sa me pa me cho ne. Okay, we are the next day no because akwa bi wo royalty your friend wo falumba. Obeka the same thing. Nensem a wo ka no. Nyansam wom ne abona ba so chenchenchen so say nipa kuro ya na na epe wa bro. Akwa ma bro me sa na te. Ntita me di nkomo no anto bo anti ni keep suspense. Director bi na kire. So person nkomo ye nipa da enkan is paid in kire nipa. Itambia uja na ase wo mane akwan wo nso wa egiga obeso otene ho den na afi odi abere itambia nkomo ede ensi ya obi nye oke so sorry ade anyame de akye no so otie me nkomo no amma ende pe abebo pos abebo me obi okra asem na me ka afa na ho me ka wie ye no na me be ma na nyante ase ye ba oti ahase na ye ni ntine ho na no abopos no start na ade mbone na ba nchi emummo no munya na momfa ne mele me nti later no ko transit esi a wo say say ne sentence ni say na ode ye na afi woni ne ho na afi wa ferry okay it's only issue be da woni na na agrada pa na say na wo buba konfo bi achi buba asofo bi achi be kan asofo bi azana mko ka say mame iso ye konfo ne wa konfo mo yaza ti ade ne ne wo nka o masem na ye wo se no o pe no kure wo mumu na asofo nso metriti o mo de ne hu so mo pe no kure wo na ye madam say de ye tima kan asofo aka mo because ye de ye kan fimfi na se de bia ba no waje onu anama konfo na aka asofo anti e wona em say ye se emele no no mumu ye kiki go ni me ma me say de osi na ne go fast no ye kiki ka fero de ko fole ba bia fole na ne nyame honhom na kasa fam no so be ka so ono ni right ni to betima aka me ne down ene ne ono ne kasa be 2 weeks be bi na fi ma me ne de be ye worship na me say ni say de ofa nyame de o say jai bi ya ma ne ka ne o de be ye den worship oyi nyame aye ba force oyi nyame aye it o dane ntokwa de nyina de be ye worship na mu twa bi bia so oye good o so ni say na na grada so kuma o TV sa na na grada so ani o ba mi program mo ba put in o ba sponsor program me say the way open na asem say na we ase tenka we ase nyina eti asem asese ya enka enhadwe obi wo ho mpe no koreka because Bishop Lumba so show of a Lumba videos and I say ni shows away nyina answer na oba ba attack obi no once otimi to na boase ya no aka nipa na side nipa no good side no ba wa afi wo dey every good side na yes wa dane no iti we ma hu say nipa na wo ka asem no waka ye wo ho and waka wo bone nso e de e wo nti ni kwan say e ya ye fa na chenchena ba attack nipa ye say Ghana afọ ye penokore so ye ka se de bi ye preach no kore kan so ye penokore okay yeah ye penokore e wo so di no kore so ka no kwasem chiro bia ofi so tan ena wo nso so de den ya obenya atamfo bi e san se so fo yi kwampo apia so fo apia so nya me so so ni bi esi en ye nya agro kra ya zim penaze mo fa ase no mpe no wagimi no ze wi ase no abrabo na ye bo no anti ne ma bi ase wi ase a opre o ti ase wo no life na me ye nipa ya no kwafo odidi nkofo goto eti ni kwaso ma tem ni die kan abrabo hu bi on ye obi ode ne nsa ya adwuma na de aba abre no ono so o fire ana ye wo obi so a kire obi dom no wanya bibia di du se ni ba ne de ye ntra so be ye de ibi emfa o ye de ne nsole mfia ni ntu obi sika so nsole nkoji bi wan ja sem na so ye bonus se wa wa hia so fa no kra me page na sem ya me sole se madwuma me ye nti me ba badwe menye di me ne na amama de na bibi wo ho anya ne ra metima sa aka kire okay ba wo no de ne ntesa o de ntwopon ni fi sa aka kire won na ba nti o zo hunu ho na ntie na aboa Bible say aboa na ntwe nim ni wura didi daka ti asem ni yo na ntwe nim ni wura na didi daka do nim se fie ha na medidi ndi sa no won se ho igo obi cha aduane na se nye ni fie wonti ngo didi hobi ditambia bi odidi no ana ode na respect ko de ma na ntwe se obo se ni wura mo na de wapem no odi asem na se aha but my anka ni abeto na kode oba na wo chechire na koku no hu se afere mo na ibo to na ode mo na wo mo no odi anje bo na ntwe bi e ko china ni wura gina wa ya na eden se wo ye mo ne ba oni ho na wa so de ho na ho oden no otimi de na wa pa because ohunu se onyamfa so bi awo so ye de na o se na abefa ne ko ndi wi ase abrabo no ana na me so appearance so mempe wo ne o be je di na china no akanse mfumpo to de akire o ba bi odidi free no se se o na no kra so anka nsheda nya mi pro e bo no sa ye sofo wa wo de to won se fro sofo appear bebeka ndi se wo de sofo die na to won so na fe o ka se fi wonu bia ba Bible say o be fa nyame adwuma afa adwuma pa ye so hefo se nya no ho asem bone bi nka
awe de unya bie wano bia so be kasa tia nipa bia na ye kasa tia de a then na me hu so wosam no so chia eno nyina aka hu bi na mamfa ya so ordinary nipa bi kan dan shedan ha me say ni on na enim kan fastness kana ba ba ye nya me nipa na o say yes na ha wa o see different na o so tia wo fast na o tia na kakra eno no so amfa no am fa ne buro bebere be o ma na buro na say bi ye tufu no am fa na ya na ya buro e buro be ono cross buro no ya mo no o se abambofo no mum na be boa no ba ya nse da mo no sa ya mo na ke do be boa mo jana na e ba na evini na o so obi a mo nti de hu ni nyina na ya tetesem chop money so wasaji chop money wasaji foforo ti oje foforo an asesa say timi ka jo say ya bo ba ka say ya mo ni ntwati ana ji to se da dwuma no ti da kro so ye be ku no nya sa ko mani ska so mani fu na ga so nwi na ndi wo hunu se we ji ba unim se wo amanfo bebre esuan nowadays pa unim because with me tio bikasa because asama wo okay dia so pese osua wo falumba nsem the way a wo kasa na wo tete sansem na ya na ya na ni je guy me peni we ba me na so sa so fa me hu se mi kura da o wisdom speech ni bi mbese wo du nchira ma message la because ana nyame ye na ade we ya me ye me ditia wa bi o de beja me man hwe ni ye a nipa bubu itim hwe ni yesu nipa bebu nipa ebu no gas betuma bo akokora me sorry anantia ba han be bia nye possible nti sa amana ne so bi ni ye chiro nso beto aso anokora ne ye hwe ne be de na ba ti mani mmere sa ade ne kora ba ade mani bre ye nipa o sua wasa no peso o chia ne pa o huni ade ne tie o se obi there is no way obi betimi ye wo sua bi wo ho obi sua ho utim se sua wo sua bi o sua me ne papa obi so wo sua wa se no eno ni asem na because anyom tofo ni beat me ka se obi wo sua me voice ni msi fatoro ba wo sua no sua no kwa pa so afi no o se no no chechen afi na sai the way our bre enya sa image we no obi anya ni image obi so protecting ba obi fa o image na o fa se sa na ye man ga na eno na ya na mempe na no grass mempe so wo se no because ye nim se me did of alumba ya Kingsley ko kugwache di se wo se na ye me ka se wo fa na ase ngo midinda ho ni mu ase ya wose na ye me ya ne se wo sa o se me hu shows bi o mo so ye from mo ofa and yes when you had it and I say am so e traffic ko that side because we any to ofa lumba and I say we fi royal nti ye te ofa ye ne ofa be ye show e na ya manfo bebre na say wa and ye ba gochim to na nyame opo be yi na fidi afro de no de me ko to kwa kore ni so na chinchini na me na wo pe ma hwe me akwanya me na mte wo de wo akwanya so so ko so translate so no so make sense bi nti na ma wo so wuti ba de asemase to be the whole crowd ya me ho ba na mesro nipa bia o hwe me na ohun se bia me kasa ye ne de of make sense nti obesu osua no nsua no kwamba so na mfa go ye mu bia ye nhyira aha yenim ni aye enim ni wo ye nim da chi nti ya ye mpa de ho mbrim ni usika na wo ka bia de beba aha bi go ni se ni am ye se me koso ye na Kristo nyame an sha tamfo nsase ye nkumi a na obehunu ne da ache wo me ho no ebe ye shock ne be news nim sa de ni na ate ho ase nti ya na obi kakra ni nyu na me aha tambia ye twen se nyame mmere na ye mmere pa ne beba ene ni ba bi efiri so ya bedu ande hu se bre na so ayi aha na se ye nya na nti ye se wo nya attack na ye no kre ba e ba na se na jofo na bom why na ma jofo na true February no me ko akra me drive na ko fi bi wu ye ni 1 week ye ko na me ko port akwaji ade mi am sen kan me drive me bre na me pake ka na ja eje trotro o fa mi fire yi na se not know say ni trust squad na mo monitor me sen ka dia ni me ko no nti mi fire wona se nyame abo apa e no mi di me tinja achi mo ta wo ba bia no me cross me to 44 me so me ne driver ma fa ne kran kwa ene o mi si ene abodo de e do me aron za de ye wo nyame muzu a de no no sansa nchani no makwa ma ni si ba si betimi wo pa nso de la la ye si ye nyina mba man ko hospital da o to me easy ko ya ti je ba sa na nyame na be wura mu no je boro na no pie ko e o di ase ready to be ba be wura hu e so ne ke ye hu ni movies okay and je ba no so na je we di nyame dia on na boy nti ye bo a wo nipa na wo si abo me ba me na me te na ase ni mu za nyame ne abo no na abo na ade bi no bi de ne nsa akeka bi edimi ni ayi bi abeka so why na omoden o ze me sima djuma de abufu time o Ghana no koreka no edene ndi onipa bi aso beka de ya wo ese sa na ma we nyina afre ye bebo but njira ya na ewom ni se ye ntumi hu eno na me pe no
Jimmy Maka, me say obi betini to ento obedwene ho awon ti ase. Ene se ofa wo kwaya afa me bodyguard. Wa. Okay, o ne fa ba bi abu afo ba bi amwa. O de No metwofo no mo adwamafo na be bo. Ani bo wani mo awase wa ja ofa ho no odi wachi na nya koya dwan. Dem fa me. Say dem na me bo ho ba ti kwa me fa so abo ho ba de ne. O ja sha me nsana me bo ho ba ye twa ho sima bra ye ba ne ye ne ofa be sa so ko twetwe de so. Dinde Dickness Henrietta Sewa Boatin. Na me ye CEO of Creton Soap. Creton semra ye semra wanwaso bi a aba eboa honamani sansa pimples yare bia we de wakon a enko na eye skin rashes eni eden a we ya ne hwe nyeye no so me kanfo Creton Soap ichro se wunya bia ebetimi ayi sa bad ni nyina free ho no Creton products no ye wo after wash fabric conditioner we say we senior mawie no na person niema no mu ye hwama we de be sanfro niema no enti ye wo sa fabric conditioner na dodo na afre no after wash no Creton product no ye ne aye sa adwuma no Creton Soap wanwaso samre ya ye de abai sa wo peye hira kwan a wo benya bi wo so ame post office wo free shop na wo kwaso ame post office na ankasa Hetibos Enterprise sa wo hwehwe yenya wo fra ahomatrofo 0548 039889 wo benya bi afenso BT Royal Dr. Mensa so dru BT Royal na wo hwehwe samra yi bia ehonso wo bisa BT Royal Dr. Mensa wo benya samra yi bebre ato afenso 31st market Central Market wo dru 31st market information ba ko pen wo wo dru sa information honso a wo benya Creton samra bi ato. Yes, and so I'm over here cover at the time with the Queen herself, Queen AJ Hipsy. My name is Wafa Eniguswa, yes, sir. Chichi and Commodimo, the names of our Tiffy, dear, so we are dear. What's the reason? I do much a dear, a rather dear man, Obian and a dear. I do much a dear go to Obi or Casa, no dear DJ, Ama, Obiso or Casapena, show before, or no, then the Cassan, a dear Nigeria for 2 7 guana, at the Mawa, Tiffy. My name so what one. Would see if to send friends or canning offer Uba industry made in face. Oh, okay. 7 years Paul Amalton for me. What was Senate come from? I don't cry in Belcomasi. I'm a woman could have seen me John production in America. It's Uba industry, Uba no as an actor. Okay, maybe woman could have seen it, and I'm the acting and I'm the image. John Productions, I would do not fact. You're true deep, sir. Producers almost true deep. Production fee and 1 director beer. You say on one director at the bar. And now when you're at the near tenants, Edgeman on Sucratch at the more than over. Seeing a bit market came up when you discard your talent in the stars or hit my flu be the idea. How many of them will see in the never 4 times? Number 7 I must say, we from one production dying about the Tomoso Yam by a tears here. Like a couple to check you are Timon or catch them, I don't TV. Say, no, the Michelle Kushigu. That time, no, sir. Probably a cool movie be a Kushigu actor. Obano, finding a new go to my idea. I was good to my your council will be my apple. The one free. Boss who buy Kumasi. You buy an essay, a breaking production that can be 3 months. Nothing to work on so possible. I'm kind of catch them. And I'm fine back, bomb it, man. That would be a back on trust center, betray meeting. Actually, winners was any pitching to send you or the make course any studio. Chinian and Poirian. Like that, or no, I'm baby Dana, food in Chini and Cobasa. This am the berry in here. That's it's in a media and the set no more for me. I'm a good judge, money. The yesterday, Quaquanos, I could say. Jumaura, Royal TV, I'm quite my or Fresh, remember, and a bigger quiz again to Yamana Mission, and maybe I'm calling him. The
koko ba ya ti o be yes asle koko ni bi na obedi nkunim ene ma unya asa akonya na onyinya ni nyina sisle koko na bo awo pa we wa kwa de aboa pa ama osa ama ye gina pin bi a otimi so number bi ani pa hu se asumasi na sese acting waja ya me kon no de kon no pi so de ya o mo ye no ade ni ba pa no kure bi a wo gine o mpe no kure a wo nwene obi wa ya na ye ne fese da bi niam bibire ka ho so wo se fra obi betam obi ba ko gina wi aso se ku twasini wi ya no aka twa se afi na wo ba mu nti wa fa lo fese afa ko mo sa na ntia ba fi na mi diza afi na me ba mu no ba bi amte na ya mi fi mi ndia la ibe ana ze Ghana na ye nji sa de ni nti na na nkofo ebire pagya bi o director fo ne se me hwe no ma ne pagya ye wotama wo hwe ni nyina de kom na hwe na ummi aya se me boa ne nti onyene na didie ho ne lolo fe onyene ho ne nipa ne so de pressure ne di wachi a na o benefit wi na kina na o be hiti wi odidi na wo be so o ya adwuma onye nchew eno na ya mo nti ase se o so wo boa obi di a o so ni twa no na wa dwene na didie ho ba bi oda duye we nyina wi na o pagya na o so obo ati nyame ko etua ne ka I don't man yes or talent na so na me kura me platform na me bo antu de ono wan fan talent nje e so dem platform ono wan am for the video abebere producer bebere me je say na say once market say ni afi ti oni awi wa ko wachi a nya na nye fe okay nya director so mu wodi we industry mu a omo de ye obi kra de me kokono ngona mnya lolo fe ma onim se talent wa akora ni mu obetimi aye na afi me say ska ayi na ye ne mobo Matrada sale na ye ne bobo nso kwa ye ne pesi sa no 3 CD so no yiye ene len white so no hobi omu nyina be kaya na bujo be na ya ko sa asset no so etwa bi hospital na ese ne na nipa kro no police akase be hunu nipa kro ene omu ajeje nti achire kwa na omu ka say data ne sa de odi ananye akore we good na wo be ye adwuma na so onye we da akọ Matrada sale so di bi fi onso na so 5 CD so no mo ye ya no so ko sa mo nya ko sha say so kani omu dream na and obi anso so be wi age ne sika ndisa ya mo ntam face cam ko set don wa charge we ya wo je ndi no fa ne say one farm na onko ye nya ndia ne kanzo no mke kabo ma na mze minya 7 CD o say 8 CD net me fa kono ngo ka ba na me simu na mte kam na kom de me na nya bibia ne beto aduane adi we first so sa me na me fele o man ka se kwaji bi afere sa ya se me na me pesi ni na twa na maba aha nti we fe no so me fe me te challenge kwanche za o timbushi kwaji bi ga na ya me se me kwa ye betian wow do enya ni odo pa o be die aduane ama ase gibidi a atetale o za ne ya chewi se be si atie tian kwa ntime de sini de e be duru akire am de respect be ma me nyina afre me se de na o be mama na me pese me hu sa amre na wo ja o konongo na wo ba no ye den firi konongo ba umase ana na me ka so mo jiji iska sa 7 cities no 8 cities e fun lorry fair from oh na na ye se na sika atu mi krom go so kana wo kwa na ye 5 city ejiro mtu e ba 7 city ene na na anwene wadidie ho se wo bedidi lorry fair ne ya ma wo se wa anwene wadidi da 1000 mboni di obi aka sa no te di na wo munyina no so no na skani ne ho e ba se sini agui wo munyina wo na eni ona awe da bi na tu ye ni pese ene hu hebe bi ogina wo betimi afre se be ye mekima so mi hu am sa wo ne sem data ono kwa na ya no ntimi nyina wo zo ya na te se no wo san ho ha ni za me te sa nyame ye mi abe o be za ho no onu ani tim ma ni ntimi nyina because o guys on we ni ni ye wow se we ja acting na to so kon no piem se wo betimi etwa movie bibi betimi ama kon ado amo asa eblema na me ana me ye ma de ana se bia me kem data o be fa mi fira kurasi na china sini adane na okura ho ahode no se ko yanya de aja no anam dan me ni veka oji akwasi adoma ko junior oji papa bi oji adana ni on fa oji body guide anya wono mai ana ebe bo no ye dinko ono masha atinti na ya na ya kodem ko ne ba okuye mu ntoko eje ya ba na ya wo fa so me wo for peace ti ana me nyene sa adwene se obi mprote me na mkra me nko me nchaki o ena njira nka nyame se wo prane na owu abenye owu eno na me pewa awurade ho ma me kon do no me ye nipa me so me yam fonso da but no kra na me ka no ametimu za so awurade ani to a certain level se wo prane owu fa ba me nchanya no na ade be ba be ye me ndi me pe osuro bo ho ba what ya sem na se eno na me ye proud se ezanza wonye bone woye bone ana bone di wani na ye papa bone be de twintwan wa akọ
what is on tea obi now so I asem na aba na obi ekep na waka na no kwasem enti obi ka na no kwasem na no nche so obetimi agina so de aye ni bibia na se obesore ati ana mfa isan se awrade no nya Job awrade ya de abrani abrebia me hie obi a metana na kasa asem o se obetimi don onsa ka ne bibia na japade ne ne krade sa function onsa it is an na yetumi twa mse kan ya ma kamini ni mse mesole ba bia twitwa ne de enso be ho kra na hwe anya ho ya na enwanwo na no ne omutwa ya mensa ha ni twa yi sa na ye na mse wow ti me twese kan ba oso nyina mse tawtaw na ekọ so me mfim ni ade ne de me am ni mse me jom ye tiase ewu ba nko ye na ha msa no de ne kwa ne moja bi ba na aka nyina wa save ba je ko wa twitwa so abe show mu aje wa be show mu aje Jessica etwitwa ni nyina ade ko ne ba ne gama ne nsa ne ade anka Kristo de edo mo de wo fa na wo free minded wo sika sem nya wasem unya wotanya wani mmiri obi de wo na ma wo free se wo kura asomdie me edu na pam kura mentem wase asem tim beda ho na me se we de me polish ne kakra ha ne ko sada no kura na emfa kura du tim se e ba za na papa na aba no abetre no atu Ghana fo no asole poli bebe edi ana me wi na me hem program me hem sa ahida ha me na me ka we me na me ka na nya wa kontrol na nkasa ne mo na adru mre wo so mo ti ase se adwuma na sofo ni ntimi nye edi nyame afa ye no bia na nke ye kon na adwuma no afa so de kasa che na nko mafa ba bi afirim na abo mo abra bobo mo hu ne sa o sika ni ndi on pese ompeno what you asan asan ken na obi ye sofo na na o kan kra wafa mami bisa osase mi isan say attacks e ba oso na nsin e ya do so we try we too e dey na we ka chọ so munyai omoma wonya wasumdwe ana say obekoso a waje mama Awurade san say Awurade your body no ba so nya make nya so mo nkoso amane say ye nguna Awurade anu wonya so mo nkoso a ntwitwa pa me no tiwe won say Awurade nhihye mo say ye bebo ofalum batu ne bekuna obi antimi nsesa no ba dangerous thing e wo me say nipa a wode share no so nuru ne so a wo betini tu okura nto en na wa Awurade ho ko Jesus amre no beso en ye be ya akora bi kura be ye nsem hunu bi a ho nso so na asi sa na me mate Awurade ase en yo fa de wo keka kwede wo body guard de mitimi nye what ya say ma say me am ka jiro say we pa ma en ya ma pa ba wa hunya de ne tie ye wi ase ablabo nipa ntimi na ogeda wa mfa sa anhye otirima e bia am ka so nipa ne tie ye boni bebrebe ni say da bia ye dwene say metoka afoforo we bi e pe ka mo no we yato we be fie type we bi ye ni picture ye ni picture ne ma akase ne ye de ahoodi nyina ye ho adwuma ba nipa bia no oda sori obeka say pia mi pia metima wu ye nta anwene ba so dwene sa no so na ma nipa nya bone die hye otintu ya de bia wuwe ma nya nkwa o yem hyew wo zo ada na ho afiri ho so nipa bia wu pia no banka wo kai say efre bibi wu e wo ho timi ko mehema kwan yi wu ya na afi wasa kai say efre bibi ye die no so wo ho se ma ni ye mi wu ye mi ho be kire me so dwene sa usika pemu nyina akura de hye Awurade ani munyam Decorations 323 say ade bia wo ye firi okram so de ma Awurade nye nipa so wodwene sa ubon say ne say camera ye odina chi the treatment no ya ma Awurade nti e ba ne sa so ho ye na hia ontwa aboso nko anyi utim firim obeto ahina to akro ho say ade na me ye mitin a Awurade betwema so ho wodi asem na se odwuma wura bedwene say nti otua ko bo sa ketua we se fataw anko nyina sisi so no nko abe ye obo say me ye kura be wu agya ho so be treat obi agu nti ye dwendene say wiase ne be ya asomdie anka ne obo po say oba pese obe pira me o me pira ne obo po say onya me obekum no mekum ne mu ngo be transidin no tie me nsem ni nyina no aka say ofa Awurade na nam ne so ka bibi chem ti wo say me fa da bia me ka say utwa sa nipa watine wachine we very powerful than this guy sha wonsam because wachinya chia wi a hom this guy mo nyina be dwane nyansa mo make kan so obi be chem ade ame no krenti no de chem did I mess start say me yetro for me lose say nipa no nti onipa wo gina ma chi ka chem say ofa wo ya chia no o ye sika e chia ne o ma misika no ba ye hunu me ma me pem da ta asem no e chia na ka chem so wo bi oni bi ona ka say lumba ade we dia wo chia ye ni say ono ye powerful chia ne o che misika because enya chia wi esika fo ni nyina be ko no correct wafa da be na be wa aware de na esi ale nyame nku ye pa na nyame be kasa pa be tie me no akasa mo de na esi ano presa wo nani mu ya apeja next year early next year nyame be tima kasa oba no we oba ne de masese ma me kan na so sisi oba kasa wasi ni ho e bi se obeti ese be on say ya na social media ayini ntino ya na ye adwuma se de so more time we no made
Utadio. Boya na Awurade ma ya akoma no. Ti mi nsuro ni ame ye bia. Ba me yire ni sa akoma. Ana ba me wo ni sa. Oba no wo ho. Oba ho pa. Enye oba wo ho. Na be ma de se onya oba ntimi ka se owa. Omo wo ho, omo do so kura. Omo no so. Enforce mfa bi mbekeka ho. Omo wo ho. Enche bia beto. Aso kura kan omo wo ni. Eze wa ni so. Menka so mo ma sesa ma no. Obudi o final words awo ka che. Awurade nshiro nipa bi o hwe me onka no no nyam kese. Ade Awurade di ja obi aye ne ye ni yi. Eno na betima ka che ma afo nya. Na Awurade di ja obi na ye ni yi. Na ye konso so dia. E bia no obi so pe social media. Social media and this. Yes TV. Yes TV o YouTube. YouTuber. Oh fadia when I'm dim nyina na mbeshira ana apese won hwe motel so dia ene kuma wo TV na se CF for video network na hwe na ho na ofa me starting na madim duma no be start January 4 ho na duma di be starting tin obi an start an opase dem dim duma na still of a lumba no kura ne nsesan bibia no asesan wo no ha ne asesan ya afidie no ena se di chima ko be foforo ti Awurade shom so mbeje mene na from January 4 kono omno mo ofa betena se ne yedi nkomo wa wo hia futu bia me se nyame be fa ye kasa so na odi abro na ye kwa mecha me director ba ko pe akwasi adoma ko junior oji ono na bo machiri do tempia bia me kasa onya nyansani no obo achiri wo kura sika kura so wo so yiska e bo wa brabo director radin shira so da bia no ho kani mo se mere na mo futu no mafa se mo se me nwale na me yese mo anti me so betu na mo na o tu ana mo early next year be ba be yese mo what ya se na bibia nso aye fine obi o hwe me bia Awurade enhyira no se wo se mere we chim na fidie to kuma wuti na YouTube yese obeye nhyira wafa ano ato akasa wi yese panyini dware wi a na nso ayede asa ofa ene waka nsem bebre waka futu sem bebre ache wa wuti fie minim se nsema baba yi kan ye no wafa futu sem bia firi ma obetimi dia ayede abo wo bra me so mfa menye body guide so dia ayede bebi okika kwade ebo atro mentimi me kwakokokora aha me sign ofa off market because official announcement on say medium ta breaking news official announcement and am dey mama no so of early next year but people say dey kuma o TV for be twa wedding we no wa ankasa na wani be che ho kama o TV a be hu say si an ya ton ye ofa e dey na ma baba wa fefe bia ofa ensa atone so me am dey jumedie bro me dey ene queen AJ Hipsy one obo machi don ma me dey jumedie bro me chem sponsors Clayton soap natural beauty soap mo na obo machi don den ye pa mo se Pentecost fire obenya bi ato swame post office when obenya bi ato dru up with me from 0548039889 0543039889 Clayton no ajeso natural beauty so Pentecost fire also what na Pentecost fire embonwa toys and say nye papa no ebia mediopi Kobe Frank nyame insha sister Augustina law cute medamu nyina masese da ne da nyina mo boa na mo bo machi do ma edi jibedi bro me PM ochi nozo one the only one in Ghana me director original some darks I salute you boss that's a neighbor side time in the phone itself agents